Pinagaran na. Baik kata-katanya Imam. Hagabiun hasangapon hamoraw. Tahu saya Nasihat Tuhan itu ya. nasihat Tuhan ini. Alay boleh dicupang tikina bagus ini. Jadi kurang adong jati rohani kita, kurang adong kijang di rohani. Amin. Sai pasare marohan tabolongko Tois biro Jala tabolongko masih rohata Elate al hosomi Asa taruniho Semua. Agape
Pamoraon hagabeun hasangapun.